Toh, sana medlit ai. Na padang ki notice barok ke mama pi playo ban page perlok yulse ke je kup khai dokha ke ba best tam ke dei hang ni ke ba on sapenlong hamorang keneng ha ka khatsan tarik benai phra arhajar ar posok kidan shibun ki notice sendai yulse ke ne ke dei ke ba kham he tam na barok lar pin page na do ki price jong ka je kup khai dokha kum ju ru ki price na kenta ko ki dro ha ke ba PUE ba ling bagan ki video la yo ban the dokharu menek step hadu khat sau kuental arpeu kilo kido kha gilong ki bahe kilong ki babiang bha nam ta jong pi perlok ka ji ko khai do kha ka ni ka sngi kalong ka bes bha ha ka ba ka do tiket PE ka dong tang kumba ar hajar tingka shirwang ni wei khwai pin yu ka price ka baning kong hadu khat san lak ba ar shipolak balai saulak besau ar lak bat basan terter hadu ba shipeu dang yo hadu silak wei perlok rawan nang ta ba khat wei lai pheu jar ba khat ar pheu jar ba khat lai shipeu jar nang ta pinon susu ya ki construction price nadu ke bandingkong terter hadu ar feuteli ha ka jingyo ke bahasan hajar tingka uwe perlok rawan pidon susu ya kalau kidro ke bahe bah perlok da kepisa ha ke bakado tiket jungka kalong lais pa tingka ke we tiket bat san spa ar teli tiket pinyo da kepisa bandingkong sipolak tingka ba arlak tingka balai san phajar besau ar phajar bat besan sipau hajar tingka maka ta perlok ni jing yakop khailo kha ka de ke best tam yulse po kari kasi jentia ke jongi kadai kesin banengkong yulse ke jing he jungki price habro artli bat ngi kemen scam bakan long ka bok no sip ke jong pi bekin yora ye kadai price kadai kesin soba ban lai perlok hang tei ke jaga ha moring keneng ha kadai ke kharsan terik menayo pra arajar pusau ke ban sedang nadu ke pot kendai beje hadu lai beje jan met ngi kemen scam perlok bangin si kendu kadai kesin ku bless you Oi mah du 6 san mau. Toh. Ai đâu không hiện là xây được dần dần. Xây được hết rồi. Xây được hết. Ai đâu không hết bây giờ cũng sẵn. Cái xây. Ai đâu không hết đây. Sao? Ano penumpang bro saya? Oh, pungpar bro. Hasil guys. Hasil. Area ni dan kira. Ya, bro. Kalau nak isi kita orang ai sana.